Rainbow Mizo Channel thir tu le ngai thatu te chibai kan buk thau chawa voin hi kumsang ni somni panga February ni somni le pakhat ani US President Donald Trump laklu ni trangin thakhat anita President tan laklu hani tran phata tang khan hanring hal rum hani dau bermaya Israel media diharatin report an pek dan chuan khovel ram hroi tu ta jinga Donald Trump tuka an policy lotlin puitura malachak hi hanlom ngai lo anti chanchin thar ngainom tak mai haom rolin chungte kan soi ma chuan kan video te khongai in like le comment te milo pek sak le thau turin kan ngen chau ani President Donald Trump chuan Ukraine in dona Russian sipai ta tran puya North Korea sipai in dona telve ta chu tam tak tha ani toni ti asoi chuaka Russian sipai ten Ukraine sipai ho nor chua tuma han baina mun Russia Kurch region chunga North Korea sipai singkhat sangkhat velten Russia sipai te tranpuin in dona hantel venit ti report om to hani kha Ukraine in North Korea sipai te din mun chungchang han soi nun bara chuan atlem bera North Korea sipai mun thuma thena mun khat chu an that to ni ti an puanga President Donald Trump hian Florida state ta Mar-a-Lago ha chen hmuna press conference sanaya hein dona hian nun na tam tak alem zotoa America sipai te anthilowa Russian sipai te le Ukraine sipai te anthia heibaka hian North Korea sipai hazat ve haya tamma chu tha ani toni hati mase hetianga in tha tonna hian lomna ka neilowa America in kandu chu omjanei lo taka in dona kalmek hi ti topani hati kanon report tong khan President Donald Trump hian remna kongjonga in biakna President Volodymyr Zelensky hi chaktaka malaturin kabaise ni tin halo soitoa kaminu khan Russia chuan Kremlin atangin thuchua haron siama President Trump thusoi hi lothailowin Kremlin chuan hapomani hantia Trump administration hian arang thayang bera remna siama tul thule chu in biakna manga chin fel hatulani ti an soilanga Mase Europe trangrol sipai te Ukraine ramchunga tirlu tuma malak na haum chung chuan chuin remna tlon tling chu haum thai ngai lawang tin Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan hasoi chuaka uluk takin hein dona kalto dan hi kan thirle chuan US administration masajok ai khan tuna hian bulkan tran thajoka President Joe Biden rorelan hoya khan Washington team ta chuan remna kongjo tura hetianga ruam manale inpum khatnalam hoya malak na hi anei ngai lawa in dona chungchang chau an soi thina ne hati Daily Mail chuan Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan US President Donald Trump chu Russia bumna thangle information diklo thunun na hnuaya awmekani tin hapua mase chu tiang chu ani lozia US le Russia chuan hanpong vedeu rang boka Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan tuna in dona titop tura President Donald Trump malakna hian rang takin kongtam taka maktak main hlotlin na kanai chomeka Moscow chuan Ukraine in dona chungchanga thilom thai dang zongjong po soiho turin Washington laka hian kongjau takin ahong rengani ti asoinon le boka ama hanla punjar mialo Saudi Arabia capital Riyadh khopuya hin biakna an agenda jingami pakhat Peskov hian haron soi chuaka Washington chuan hein remna thuthlunga hian mitangin thlengton na lian tham taka bultran turin minphuta Russia chuan chu ti hlotlin kan duwa masain biakna kalzel dana hain ngadonani hati Russian President Vladimir Putin point media te zona toite changa tunthenga US President Donald Trump malak na hi Russia chuan nol tura nei lowa Western ho du dananga in donarap thak le huamzau jok thlentir chunjom zel hi Russia chuan kan du lowa maserem na thuthlung nola minnor luizelani chuan chuthil ma chon tur chuan Russia hi ain peyani hati heti meklai hian The Guardian chuan tukin jinglam panga khan Donald Trump soisel hi bansanula US dollar tlukle dingon zanga man natur mineral deal hi ziak jok rotin US chuan kif nena thurona peni antia hebaka hian White House official ta chuan Ukraine nena hian President Donald Trump thusoi chungchanga athalo zonga hansoi chongfau thren chu topsan turin hanhriat tirbok ani US National Security Advisor Mike Wells chuan Fox News nena hasoi danin
Ukraine President Volodymyr Zelensky hian US social trong kam hanai fautrin hi akiron la sang lutuka White House chuan chu azom pui thailowa chung chu top sana remna thuthung lama hian ngetle chak taka ron thlir ve turin hangen ani heibaka hian Ukraine natural resources US dollar billion zangaman huzat mai in remna thuthung siam tura rot na chu Ukraine hian sign mai turin hangena heta hian oil le gas tepo hatel bok ani US National Security Advisor Mike Wells hian asai jaldan chuan US in tunkar tirlampanga Russia nena in biak na hanaya tangkhan Ukraine le America in alo tho puito thin ram ta chu nolan ni tia soi chu adik lawani hatia hei hi routine nei thilin leton zel tura diplomacy film khur taka kalpuya in biak na hania mase tuna tak hian President Trump hian President Zelensky laka lungoi lo na lian takanaya riat in biak na dokan kil ho na hatel velo wanga halungoi lo thu tele US in remna tan hunrem chang thatak kan pek chu nola thinrem na tan amana wangin President Donald Trump chu alaka halungoi lo hleni ati heibaka hian Elon Musk chuan X lampanga post aron siama Kovela chiatnarap thak tak thlengme ka hian ne tu hani thaidon lawa Ukraine media zongjong chu Zelensky hian thununin an thunai na zongjong halak saktowa tichon mi puiten ramhroi tu thar than handu chungpoin in than na chu hakan sela ani na diktaka chuan Ukraine mi puiten an nol to president hi in biakna kantel tirvelo kha kanti tur diktakani hati Donald Trump president ani nuwa amalak na zongjong engtiklai pwa social rang thin tu UK media Daily Mail chuan Zelensky hi hami puiten handu tolawani ti chu paithak na turin Ukraine mi puitan hena huamzau takin ngaidanan la mase mi pui ngaidan la khomna hian Ukraine mi pui za somnga pasari ta chuan an President Zelensky hi handu tolawa an thop tolawani ti mi pui ngaidan la khomna hian an tilangani tin hantlang zara mase hei po hi rin hlelna tam tak awama Ukraine mi pui za somsari ayatamin handu tolawnin han khrathung ane tichuan Ukraine President Volodymyr Zelensky le US Special Envoy to Ukraine Kit Kilokten Kiev khopuya hanin biakna thilthleng zongjong chu engma hriat thei ani talawa achan chu press conference nei turin ruamman ania press meet po Ukraine Presidential Palace sa kokhom ania mase hei hi chople chilin cancel thut ania achan hi chiang takin White House le Kiev chuan hanlapuang zarlo ani mase hetiang thil hathen nu hian President Zelensky hi ain phan hiamtanin hariata The Guardian chuan report an pek danin press conference cancel thut ani nuwa hian President Zelensky chuan kit kiloknen hian in biak na thatak le tluang tak kanaya in dona muna thilom dan te huluk takin kan soiduna Ukraine in dona mitang te roikir dan turtele remna siam nuwa Ukraine ven himna kalpui chunjom zel dan turpo huamzau takin kan soiduna US sin apui na le bipartisan support ta lom thu hasoyani ti apong jara kaini Ukrainian tan le khovel pum tan po zalen na halothen theina turin American chakna hi hriat apoimo leni hati chanchin kanpo sailai hian US Special Envoy to Ukraine Kit Kilok hi Kiev khopuya halom meka voinjer topni hian Ukraine chwasan turarom man ania heti rol hian voina vek hian President Zelensky chuan frontline tloa senior commander tenena in biakna nei turin rotna hathena hei hi apom nge pomlo ti chiang taka puanjarna halom lo ani nizan janrei lampanga khan Conservative Political Action Conference CPAC kanti chu Maryland nei ania heta hian Vice President J.D. Vance chuan thucha soya President Trump le Russia President Vladimir Putin te thataka in biakna nei hi makatia remna kongjunga in biakna rodna tam tak chu dokana halom veka America mi pui tam tak te point Russia nen in biakna kan nei hi mak antia mase in biakna dokana thilom ta chu tlangzar ani huna chuan khovel hian Russia nen in biakna kan kalpui hi mak antingai lawang hati Reuters News chuan report an pek danin Europe trangrol pol ta chuan UN draft resolution siamin US in athop na hangena he draft resolution a hian Russia in Ukraine laka full scale invasion akal pui kumthumna ni thu soilangin Russian dem thu han soidona
มาเสให้ฮี US จวนอันโนลาทบนะฮับดูตรีลว่าอาชันเนียลังจูเริ่มนักกงจงเฮียนเบียกนักกัลปุยตูเบอร์ US เฮียนรัสเซียเดมนัทัวเฮียน draft resolution co-sponsor ฮันนี่จวนรัสเซียไงดานฮันนี่โดนละว่าจุดจวนอินเบียกนะฮัติไขลักไทยฮันนี่Biden หุ่นชงจงคัน UN Security Council meeting เฮียน US จวนยูเครนฮันเราทบต่อทรีนาตุนตรุมฮีรัสเซียดาวดัลจงdraft resolution เสียม US สินอันโนลไว้ขัดนะฮันนี่มาเสให้ฮีเริ่มนักกงจงหินเบียกนักกัลปุยเซลตุรจวนทิลปอยหมอนีนฮัตเรียตา Special Envoy to Ukraine กิดกิลกจวนรัสเซียและยูเครนเริ่มนักกงจงหินเบียกนาตานเฮียนมอพูดตุครั้งเต็นมาลักนักชันเท่ากันนายา President Zelensky เนี่ยนะกันอินเบียกนาเฮียนรัฐตักอัดช่วงไงกับใบเสียนี่ฮัตยา President Zelensky ปอยนิจานคานวิดีโอเมสเซจสัตย์ชัวกาเฮตาเฮียน US Special Envoy to Ukraine เนี่ยนะฮันอินเบียกนาจวนUS เนี่ยนันทโฮนัจูอาเซียมทัดพังไงหาใบใส่ทูหาใส่ชัวกาเริ่มนักกงจงหินเบียกนัจงจางจิบเจียร์ตะกินทิลกันใส่ดูนายูเครนินอาพุดลัดประคัดเฮทิลจงจางกันใส่โฮฮียูเครนตันเล่เริ่มนักกงจงหินเบียกนาตันเฮียนทิลปอยหมดตะกันฮัตยากิดกิโลกเนนเฮียนยูเครนฟรอนต์ไลน์จงจางปอใส่ดุนนักันในบุกากันอินดาวนามิตังจงเตะชัวเซเลนเวกนาตูร์จงจางปอใส่ดุนนะกันในบุกาฮัตPresident Zelensky ไงดานังเฮียน Donald Trump เฮียนยูเครนฮีฮัลโหลเท่าเท่าเหล่านี้ฮัตเรียตาอันตันรวมหันนะทัดตักไม่เฮเรมนักกงจงหินเบียกนาเฮียนรถนะฮัลโหลเนียอินโดนีเซียรัสเซียยูเครนมีตั้งเมกเตชัวเซเลนเวกนาตูร์เตรถนาอมบกาจู่ยูเครนตันทิลลมตะกันอิทูฮัสไยหลังบกากันไว้เฮียนยูเครนเตยุโรปเตอเมริกาเตเขาเวลมีจงเตเฮียนเริ่มนัจูกันมาโมเวกันนี่ฮัติมีตั้มตักจวน President Donald Trump เฮียนยูเครน President Volodymyr Zelensky จูรัมคอยตูร์มิทาร์ทันดูเลวดิกเตอร์รังไม่ยันเตียอาศัยข้าริลนัดปุยตั้มตักกันออกมากันไงดันจูแห่งปอนิสละเฮตียงทิลฮัลโหลชวนชันเบอร์จูยูเครน President Trump ฮีกุมงัดชุงอันนี้ยูเครน Constitution อังจวนกุมงัดลินหุนา President ทาร์ทันนะบวชใส่ตัวนี้ตูน่ายูเครน President ตรังไล Volodymyr Zelensky ทรัมฮีนิกุมสังหิสมนิปลีเมธาคานฮัตอบตัวมาเซ President Volodymyr Zelensky จวนกุมสังหิสมนิปนีFebruary นิสมนิปลีรัสเซียในยูเครนฮารุตตากวังคานมาร์เชโลปวนฮันียตูน่าเฮียนมาร์เชโลนัวยาอนุเมกาติจวนันเมลมาเบอร์รัสเซียน President Vladimir Putin จวนอินทันนะฮันในโดนในจวนอินทันชูงินมอสโกสิไปตะจวนรัมเวนหิมนาบักอันทกโดนละว่ายูเครนฮีฮันไปละวังตีอาติยมาติจวนยุโรปรัมตะเตลวินโคเวลรัมตัมตักเต็นยูเครนเฮียนอินทันนะบวชไซตูรินนัสตะกินฮันนอร์จุยาจุงจิงอาจวนฮิเวสโปฮีฮัตเตลตาฮันเนมาเซมาร์ซิลโลเกนโกฮัลนีวางิน President Volodymyr Zelensky ฮีทุตลุกนะเสียมตูเล่รัมชูงะทุนไอตูเบอร์ฮันียา President Volodymyr Zelensky เฮียนอินทันนบวชใส่จูฮัดูตะลาวฮันนี่จู่ President Donald Trump เฮียนสิไปโรเรลนัวยาอมเมกิน Zelensky จูอาทุนไอตูเบอร์ฮันียาจุดยังรัมช่วยตูร์ทั้งไงเหล่ารัมจูดิกเตอร์โรเรลนะฮันนี่ทีนันนี่ตีนอาศัยช่วงตาฮันนี่มาเซ Trump envoy กิดกิลกนันอินเบียกนะฮันในนัวเฮียนเริ่มนักกงจงหินเบียกนาฮิเวสินรถนาในตัดจู President Volodymyr Zelensky เนนาเฮียนงงในจุยเซลดันตูร์เนนจิบเชียร์ตะกินฟิลอานิตาเฮมินหัวเฮียนให้เบ่งได้ตะเลนินฮัตเรียตอานิ President Donald Trump รวมมันนาเสียมังอินเริ่มนักกงจงหินเบียกนาฮันกัลปุยจงจางยุโรปเริ่มเตะลุงอ้อยเหล่านั่นแหละอันเรียดเทียมเหล่าทิลเตะฟิลเฟียชุนจอมฮันตุ้มโดนนินฮัตเรียตาWhite House Press Secretary Caroline Levitt จวนอาศัยดานินPresident Donald Trump จวนคาร์เลทอตันนียเฮียน French President Emmanuel Macron จูเลามิควาลินมีติ้งปอยมอตักไม่ฮันในปุยโดนาเฮตาเฮียนรัสเซียยูเครเนียนวอร์ติดตบตูระฮิเวสินเริ่มนักกงจงหินเบียกนะฮักลปุยเมกเลยุโรปรัมตันเนนะฮันินเลจินนะจงจังเตสวยหูนะฮันในโดนฮันเน President Emmanuel Macron ที่ President Donald Trump ดูดาลายุโรปรัมช่วยตูเตะกูโคมา emergency summit นั้นในนาปออากาศช่วยตูข้าฮันียาติจวนให้บากาเฮียนยุโรปจังรอลพอลสิไปดินตูระมอพูร์ตูรันรวด British Prime Minister จุงจังปอ Caroline Levitt เฮียนฮารันใส่ชัวกา
karle ningani hian British Prime Minister Keir Starmer chu President Trump chuan White House sa halomi khwaldon boka heta hian US le British relationship chungchang baka indona ti topa remna thuthlung siam ani thai chuan Ukraine ven himna pek chun ram dan tur security guarantee chungchang hi soidun na hanai don pokani tin Caroline Levitt hian apong jarbok US presidential campaign like han Donald Trump hi than tlin ani chuan foreign policy chungchanga athilau pui then khatte wangin ramdang tele khovel mun thranga thil thleng danglam tak tak kan mu abai sayomani ti kanron soitowa President Zelensky soisel na hanai photo wangin Ukraine indona ti top tura hamalak dan turpo hi mitam tak bai sayang hani arinom lova hei wang hian Europe ram thrang te Donald Trump president aron ni le dona wang hian anin ral ringani ti kanron report to ani Ukraine media Ukraine form point thulom omlampang haron posa General Kellogg nena hin biak na hanai nuwa hian Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan lomna thuk tak anai nin hariata abik takin indona wanga miman te in thlengton dan turle han kalpui dan tur chungchang te chipchiar takin soidun na hanaya hei hian President Zelensky chu atilom hlea hei baka hian Russia in engtika ma haron neknon le thei tolona turin Ukraine ven himna kalpui dan tur chungchang po kit kilok nen hian uluk takin han soiduna chuwang chuan President Zelensky hi in biak na hanai zo nu hian US laka beisaina thar sang tak anai ni in hriatani ati Ukraine form hian report an pek zeldan chuan US hian investment chungchanga le security lampanga hinrem na security deal siam turin US chuan rotna neya herot na hi pom turin Ukraine chu ain peirangani ti Zelensky hian asayani tin han report bok heti lai hian US President Donald Trump social media platform pakhat Truth Social chu Ukraine rampuma blokani ti khovel media rang ten han thedar choi maya abik takin European media ten han thedar na sahlea mase hei hi dotania Europe ho hian President Donald Trump le Ukraine inkara hian borok thalo tak siam han tum chunjom zelemi ti zona asiam nol maya Mase Ukraine Foreign Ministry thupong tu chuan nizan khan chiang takin haron soifiata US President Donald Trump social media platform Truth Social chu President Trump hian Ukraine President chungchanga nataka soisel na hanai wangin Ukraine rampuma block kanitin thudiklo kandonga Ukraine mipui social media mangtu ta chuan amadai tangto khan Truth Social hi anlut thailo shrimshima tuna media tele social media lampanga han thedar mek tundin muna chuan in biala Truth Social hi aomlo tin ati ratang khan hain ziak to ne atia Ukraine hian access a block lova a block thailo boka achan chu vandoi thak takin Ukraine drama social media mangtu tetan Truth Social hi Ukraine hontel hani velo shrimshimani atia Truth Social hi ramsang tranga mangtur big limit siam hania US te Canada te Brazil Australia le ramdang thren khat te hania tichona mangthai lisa Ukraine chu ama tang to khan hatelo sa shrimshima Ukraine ramchunga tang hian Truth Social hi man thain hanron rom manani chuan kanlom lezok donani hati engponi sela indona ti topa inrem na kongzo tura han malak mekna hian US President Donald Trump le Russian President Vladimir Putin te in mua in biakna nei turin ruam man ania hemin huwa hian remna kongjonga malak na hian omzia hanei don nge don lo chu chiangjokin hariat thai tura ingai phot maiteng tichon US politics lam hanthirlok taila President Donald Trump an FBI director atana hathan khas patel chu hunrai tak chung Democrat ten confirmation vote po lak lai thailowin hanti khotlaya Masenizan Zanrailam Panga Khan US Senator Kas Patel confirmation vote hi lak anita ani Republican Party trangin Kas Patel hi FBI Director hani dulo tu patni anoma chungmi tachu Lisa Murkowski Alaska tranga Senator tana thanchuate Senator Susan Collins te hania Masehet chung hian Republican Senator Dangjong ten thlop na hanpek ta ka wangin 51-49 vote muin ne na hachangta Federal Bureau of Investigation FBI Directoratan nem nge thayani tin Senate chuan hanpung jarta ani
The New York Times in report an pek dan chuan Kash Patel hi FBI Director tan Donald Trump hian a nominate ma tang to khan FBI siam that thi athil tu ber haloni towa Kash Patel hi FBI Director hani chuan adu danang hian FBI thunai na chu ti niam mani mai thaini hantia achan chu FBI hi nasataka thak danglam hatulani tin halowa puito thina ti chuan kumsang ni somni pathuma khan lekhabu pakhat ajiaka the bureau ti ania he lekhabu jia hian FBI chu America mi puite en thak na le ti du da nam han ruani hatia ti chuan campaign level khan FBI thunai na hi diklo takin mansual ani thina hei wang hian America mi pui dik tak ten harsat nan toka thilti sual nei mi lo America mi pui poisai lo thren khat te chu hun rei tak tak chung han thren ben huwa thu boi siam sakte han boka hei baka hian President Donald Trump ngai danang chein FBI thunai na chu amang sual du tu te tan na satakin man sual thei ania sarkar khroi tu ten politics thila han king pui te beina tan po an mang thrina hei wang hian FBI thunai na hi ti niam anga yani ati ti chon President Donald Trump nen an ngai dan hi thilin zul tak ania FBI thunai na hi ti niam mani ngai rinania hei baka hian achunga inrel boldan chikrang krang tachu nasataka sik soi hani arinom bokani anti tuntruma hian kanlu chilvek man lawanga hetianga hanlo rin to ho tulsi gabat kai khroi cia chunga in sik soi na lian tak athleng meka Robert F Kennedy Jr kai khroi US National Health and Human Services chunga po in sik soi na le in thak danglamna lian tak tak aw mek to boka Saituratam maya Homeland Security lampanga po thilin thak danglam nasatak aum to boka hetianga Department rang siam that na President Donald Trump kai khroina hnuaya han thok ringot po hi thakhat chunga han malak na chuan malak na ro pui tak ani ringot maya te chuan thakhat chungin foreign policy panni vel hakal pui chawa chu po chuan khovel ahong meka thil tam tak siam that na hathona konga hian mitam jok te tan lom na hani rualin hatur tu te tan ro tra na hani thung ani